pasalamat la ring at lungpe ngari dareng kaya nakang ating special needs at atsuking autism spectrum king city government ng San Fernando kay batyang miapruban ing ordinance number 2025-020 ang magtatag king San Fernando Center for Autism and Neurodiversity. Nagpapasalamat po kami kay Councilor Harvey Kiwa na sa pag-push po at ang pagpapa-approve po ng programang ito. Malaking tulong po ito sa mga batang may kondisyon na under spectrum po. Lalo na po yung mga hindi po nila kayang i-afford yung pagpapatherapy sa labas. Malaking tulong po ito. Ing ordinansa asinulong ng Konsehal Harvey Kiwa at inapruban ng 9th Sangguniang Panlungsod kapag nasanang mamye komprehensibong suporta, assessment, therapy at kareng programang makaangkup para kareng kaya nakangating autism at aliwa pang developmental needs. Masaya kami po may kaprograma lang Makanyan Kining City. Pasalamat kami po kang Mayora. Dininano po chance din kay kaming anak. Balami po alang pwedeng magawa para karela na ako bilang kay sitwasyon ko kan Joy, bala ko po alayan chance magobra. Mali ko po pala. Pasalamat ko po may buklating makaninong programa. Meto kami po kayong maging kayabi kami karet ang programa ng Mayora. Metong ya kareng peka masanting programa ning San Fernando ning Mayor tamong Vilma Kaluwag niya. Kami nga ting dita ka support kaya anak ni. We have been supporting him para balumin nung naukari niya maging masanting. We're trying to find out the kayang talent. Up to now, mag-aral niya. Pasalamat kami na Kenny may enhance itang kayang. Personal na lang peki sabihan Mayor Vilma Kaluwag, rin pengari at reng anak kay bat ning kayang State of the Children's Address inyang November 19 king Heroes Hall. King kayang talumpati, dinikdik ning alkaldi na sentro ning kayang programa king syudad, ingka pakananda rin kaya nakan. So graduan tamo po yung masanting dang kinabukasan, uling atin la pong puwang ketiyato kasi gana-gana kaya bet talaga ken iyo po emo po kaya nakan pati po rin mga tua akit yu atin la pong lugar keti Ciudad San Fernando na sana mapansin po. Dinikdik ng kaluwaging balaw sa pamagtas ng education performance rates, pamagpatibe king child protection programs, at pamagpalawak king health services kalupan ng immunization, telemedicine at maternal care. Peg maragol niya naman ng galalay kwa ng syudad, kabilang ng Seal of Child-Friendly Local Governance, Rank 1 king Region 3 at LCPC Ideal Functionality Award. Agpangking alkaldi, partiyati ng malawak a roadmap ng syudad king pa magpatalakad mas marakala child development centers, mental health access sites at world-class facilities para king edukasyon, sports at social welfare. Aw saneng makasalisayang tagumpe ing pangapasan ng ordinansa para king San Fernando Center for Autism and Neurodiversity. Impe kamumunang pasilidad king Pampanga ang makasadya para kareng kaya nakan king spectrum at neurodivergent learners. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.